Nilqakom għal programm ieħor politiko. Illum nibdew billi nagħtu l-kondoljanzi lil kollega tagħna Rita Bonnici għax tilfet il-missiera ġew żammit. Ġewwa l-istudju miegħi illum ħanilqgħu lil Dr. Ragonese, nirringrazzjak ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna. Allora, grazzi tal-istedina. Tista' ttina forsi daqsxejn affarijiet bażiċi fuq hekk. Mela, Iva, jiena studjajt u gradwajt bħala avukat u ħdimt diversi snin bħala avukat, imma xtaqt ukoll nagħti nipprova nagħti daqsxejn kontribut lis-soċjetà jew tramite il-professjoni u modi oħra insomma fejn għandu x'jaqsam jew mal-ambjent, affarijiet ta' planning, affarijiet ta' drittijiet fondamentali u jiena xtaqt ukoll meta igradwajt nafas ukoll fuq l-aspett iktar akademiku, ma kontx qed nagħlem l-università imma għall-interessi tiegħi għajt nagħmel riċerki fuq l-istorja li dejjem kont inħobb l-istorja u fuq ix-xena internazzjonali, liġijiet internazzjonali, il-ġeopolitika u dawn għandhom huma kollha relatati. Ma tista' qatt tifhem il-preżent jekk inti ma tafx minn fejn inti ġej u tagħmel il-konnessjonijiet għal dak li qed isir illum milli tifhem dak li ġara fil-passat. Għandek għal qalbek kif semmejt inti ħafna l-ambjent. Għalfejn taħseb huwa importanti daqshekk l-ambjent għall-bniedem in ġenerali? Ifhimni, jiena kif nara l-ambjent hemm il-kelma wkoll ekoloġija illi tifhem biha kważi l-istess ħaġa bħall-ekonomija. Hemm ovvjament differenzi żgħar, imma t-tnejn ifissru l-użu għaqli tar-riżorsi tiegħek. Fil-każ tal-ekoloġija ovvjament din nafsu fuq l-użu għaqli tar-riżorsi naturali wkoll, mhux riżorsi oħra, imma ir-riżorsi kollha għandhom jiġu użati b'mod għaqli. Sfortunatament naraw anki mill-istorja għal ħafna snin, ħafna sekli, dawn ir-riżorsi ma ġewx użati b'mod għaqli. La min-naħa ta' pajjiż li għandu riżorsi tiegħu. Pereżempju jkollu l-foresti u jużhom b'mod għaqli. Pereżempju l-Ewropa kienet mimlija bil-foresti fi żmien ir-Rumani u tant qataw foresti għax ovvjament dak iż-żmien qabel il-rivoluzzjoni industrijali kienu jibbażaw ħafna l-ekonomija tagħhom fuq il-riżors tal-injam. U allura għaġtu ħafna minn dawn il-foresti. Imma apparti minn hekk hemm ukoll ħafna sfruttament mhux biss mill-pajjiż stess, imma kif rajna ħafna sfruttament minn pajjiżi oħra għar-riżorsi ta' pajjiżi oħra. Dawk ir-riżorsi naturali, riżorsi umani, ir-riżorsi kollha. Nara wasallu. Iva. Ħankollu għaddejja prattikament. U meta gradwajt rajt illi ma tantx kien hemm vuċi għal protezzjoni tal-ambjent, tal-aspetti ekoloġiċi, allora iddeċidejt illi nafas iktar fuq l-aspetti ekoloġiċi biex nipprova indaħħal inkun forsi wieħed minn dawk il-pjunieri Maltin illi konna bdejna indaħluha fuq l-aġenda Maltija, l-aspetti ekoloġiċi għaw Malta. Settur ieħor li ovvjament jinteressak ħafna u tagħmel ir-riċerka tiegħek hija l-ġeopolitika. X'inhi eżatt forsi biex nispjegaw in-nies il-ġeopolitika għax ovvjament hija importantissima ħafna biex in-nies ikunu jafu kif qed minn fejn ġejna, fejn qegħdin u fejn ħammorru. Ekku. Mela, forsi nibdew nispjegaw x'inhi l-kelma politika, għax in-nies jaħsbu il-politika hija xi ħaġa mill-partiti politiċi. Il-kelma politika aħna nħobbu nużawha fis-sensi li bl-ittra P kbira jew żgħira. Il-P kbira tajt l-affarijiet politiċi kif jifhmuhom in-nies. Imma bil-P żgħira, jiġifieri għandek il-politika pereżempju tar-raħal, il-politika tal-istudenti, il-politika tar-relazzjonijiet bejn mara u raġel. Jiġifieri il-politika hija l-andament, ir-relazzjoni bejn in-nies.
Minn hemm dik hija il-punto di partenza. Meta nitkellmu fuq il-ġeopolitika, qegħdin nitkellmu again fuq l-andament tan-nies fuq ix-xena internazzjonali. Ovvjament iktar fejn jirrigwarda il-pajjiżi, il-gvernijiet tal-pajjiżi, l-istituzzjonijiet internazzjonali u r-relazzjoni jew relazzjonijiet bejn dawn il-pajjiżi. Dak li meta pereżempju kull pajjiż ikollu ministru jew ministeru għall-affarijiet barranin. Dawk xi fisser? Ifisser ir-relazzjonijiet bejn Kif qed pajjiż. imorru bej pajjiż u ieħor. U ovvjament dejjem jinbidlu. U meta jkollok problemi ta' kriżi, problemi ta' gwerer, problemi ta' sanzjonijiet, dawk kollha jidħlu fis-suġġett tal-ġeopolitika. Skużawni għax għandna xejri ikolli. Right. Mela, ħaniftħu daqsxejn fuq dan is-suġġett. Kif mir-riċerka ovvjament li tagħmel b'mod kontinwu, kif qed tara bħalissa l-ġeopolitika fid-dinja u s-saħħa li fadalla d-demokrazija min naħseb jara daqsxejn l-affarijiet fil-bot għaw kriżi ta' demokrazija kbira. Tista' tgħid kullum kien minn mod u minn ieħor, però d-dinja tinbidel b'mod drastiku fi ftit żmien. Iva. Fil-fatt, again, nistgħu nibdew forsi bix-xena storika. Il-demokrazija hija xi ħaġa reċenti ħafna. Tista' tgħid illi kien hawn forsi 100 u 120 sena ta' demokrazija f'dawn l-aħħar 220 sena. Għax bdiet tista' tgħid mill-indipendenza tal-Istati Uniti, tal-Amerika ta' fuq, il-Revoluzzjoni Franċiża, u minn hemm tista' tgħid kien hemm daqsxejn kick-off kif ngħidu fil-futbol. Bdiet il-logħba tad-demokrazija, il-kick-off beda dak iż-żmien, ġifieri nitkellmu 220 sen ilu. Ovvjament kien hemm tipi ta' demokrazija fl-antik, Greċja, imma dawk kienu eċċezzjonijiet u ovvjament għal dawn l-aħħar 2000 sena ma kienx hemm politika demokratika. Jiġifieri l-ewwel ħaġa rridu naraw illi ma nistgħux noħduha for granted id-demokrazija. Qisna aħna il-bnedmin ngħixu 60 sena, 80 sena, 100 sena u aħna qisna qegħdin naraw mill-lenti ta' ħajja waħda. U għaliex id-demokrazija forsi ilha teżisti f'ħajjitna, inqisuha illi hija ħaġa illi hija ovvja li ilha teżisti. Dak mhux il-każ. Inti tħoss li għandna obbligu aħna nħallu d-demokrazija għal ta' warajna? Jiena nħobb dejjem nikkwota il-President Thomas Jefferson li kien minna li t-tieni jew it-tielet President wara George Washington. U qal illi kull ġenerazzjoni trid tiġġieled għad-drittijiet tagħha u tiġġieled għad-demokrazija tagħha għax inkella titlifha. U kemm kellu raġun, għandi nitkellmu iktar minn 200 sen ilu. Għaliex jekk inti toħodha for granted ħadd titlifha. Dak bħal kwalunkwe ħaġa, inti immaġin li tkun espert fl-isport u tkun xi Pelé pereżempju fil-futbol. Jekk inti ma tkomplix tagħmel it-training, tmur tilab u tispiċċa Tweġġa jew imdamdam, jgħid da spiċċut, da m'għandux tajjeb, ġifieri it-training trid tibqa' dej, ovvja, kulħadd jafa di. U l-istess ħaġa d-demokrazija, jekk inti ma tkomplix tfassal, tkabbar, issaħħaħ id-demokrazija, di ħadd tikrollarek bħal meta jkollok dar u tabbanduna u timmaġina d-dar ħadd tkompli teżisti. Sfortunatament, dak illi rajna li sar dawn l-aħħar 10 snin, anke dawn l-aħħar 70 sena tista' tgħid wara t-tieni gwerra dinjija, l-ewwel kellna daqsxejn qabża ta' demokrazija fil-ħamsinijiet, sittinijiet, sebgħinijiet. Il-ħaqna forsi uċċata meta waqa' il-ħajt ta' Berlin u l-East European Bloc u l-komuniżmu. U għadna ara ħanieħdu r-ruħ. L-erwieħ ħajkun hemm iktar bibien miftuħin għad-demokrazija, ġifieri qisna il-ħaqna l-quċċata fid-disajnijiet sa ċertu punt. Imma ma nistgħu qatt ninsew illi dejjem kien hawn nies fid-dinja illi rridu u dejjem kienu jħobbu il-poter. Meta ngħidu l-poter, il-poter tal-flus, il-poter politiku, il-poter kollu. Iktar ma jkollok flus, iktar ma jkollok poter u viċeversa. Ħafna drabi. U
il-problema dawn in-nies għadhom jeżistu. Jekk hawn xi ħadd illi jaħseb illi dawn l-aħħar 50 sena wara it-tieni gwerra dinjija meta nafu illi l-Ewropa ma kienitx demokratika għax kienet taħt il-faxxiżmu. Minn Portugal taħt Salazar, Spanja taħt Franco, u mbagħad l-Ewropa kollha taħt il-Ġermanja Nażista, l-Italja taħt il-faxxisti, ir-Rumanija l-istess taħt Antonescu, jiġifieri l-Ewropa kienet faxxista ma tistax tgħid li kien hemm demokrazija, u l-istess ħaġa fil-Unjoni Sovjetika kien hemm il-Bolxeviżmu. Jiġifieri issa din qisna neħduha for granted. Illi n-nies illi dejjem kienu din jippruvaw iżommu ħafna poter kif konna naraw fi żmien il-kolonjaliżmu għadu jeżisti. U dawn in-nies forsi minn hawn minn hemm marru underground. Għax raw li forsi il-forzi demokratiċi kienu iktar b'saħħithom wara l-gwerra. U baqgħu jippjanaw. U dik hija il-problema u naħseb illum nistgħu nidħlu iktar fid-dettall biex naraw dan l-aħħar 60-70 sena u iktar l-aħħar 10 snin. Kemm kien hawn assedju, tista' tgħid assedju kbir kontra d-demokrazija fid-dinja. Fid-dinja din ngħidu mhux għal Malta, anzi Malta ħdej ħafna pajjiżi oħra. Maħniex qegħdin naqsek ħażin għax hemm problemi u ma noqgħodux naħsbu illi għax hemm xi pajjiżi illi jippretendu illi huma eżempji tajbin ta' demokrazija huma daqshekk demokratiċi u nistgħu nidħlu iktar fid-dettall. Fil-fatt hemm ukoll nistgħu ngħidu hawn donnu l-komplottiżmu fis-sens hawn ħafna nies jgħidulek imma kombinazzjoni jiġru l-affarijiet. U għaw min jgħidlek ovvjament li le, hemm pjan għal xi qed isiru, għaw naħseb jiena llum forsi bid-differenza mill-passat. Saru daqsxejn l-affarijiet flok jagħmluhom f'wiċċek jagħmluhom minn taħt voldiri flok tmur tiġġiela tank tal-gwerra tinfiltra organizzazzjonijiet u dal-affarijiet. X'taħseb fuq għadi? Forsi qabel ma nidħlu dal-punt li huwa importanti ħafna naħseb biex in-nies jifhmu l-andament tal-affarijiet li qed isiru fid-dinja, naraw illi konna meta tħanna l-Ewropa ħsibna li ħajkun hemm ħafna iktar devoluzzjoni tal-poter. Ġifieri il-poter minflok tiġi konċentrata, pereżempju f'Brussell, ikun hemm devoluzzjoni fuq livelli fejn tasal nazzjonali, lokali, eccetera. U sfortunatament ma tantx qegħdin narawha di illi Pjuttost bil-kontra tiġri. Pjuttost bil-kontra. Totalment. U jiena insaqsi allura il-poplu li ovvjament inti jekk għandek demokrazija, ġifieri il-poplu huwa kuntent illi qed jipparteċipa fil-ħajja tiegħu fid-deċiżjonijiet b'xi mod mhux biss jaqbad u jivvota għal min ħajjirrepreżentah u jifassal il-politika. Pereżempju, meta il-pajjiżi jiddikjaraw sanzjonijiet kontra pajjiż ieħor, il-poplu għandu xi sej fiha di? Qatt m'għandu sej. Nafu reċentement illi reġgħu żiedu il-sanzjonijiet kontra r-Russja pereżempju. Issa jiena ma rridx noqgħod nidħol mhux tajbin jew le, għax jiena nħobb nanalizza sitwazzjoni, fil-fatt forsi nsejt insemmi fil-bidu. Jiena qatt ma identifikajt ruħi ma' partit. Minix partiġjan, għax dakka mhux jiena ħassejt illi mhux l-rwol tiegħi illi nkun partiġjan u qatt ma kont essirat ebda partit la kbir u la żgħir, m'għandi ebda interessi jew aġenda biex noħroġ jew inżomm għal xi ħadd jew xi naħa jew oħra fix-xena politika dak li jissejjaħ l-ispektrum politiku tal-lemin u tax-xelluk jiena għalija nara daqsxejn bir-rispett kollu infantili għaliex di qed nara nistgħu naraw illi tifret in-nies u jiena dejjem żammejt il-filosofija illi in-naħa tal-lemin tara l-aħjar affarijiet tal-lemin u toħodhom on board. U l-affarijiet illi tara li mhux daqshekk tajbin twarrabhom. U l-istess ħaġa taqbad l-affarijiet il-politika tax-xelluk, tara l-aħjar affarijiet toħodhom u l-affarijiet li tara li ma tantx huma tajbin twarrabhom. Mela għaliex toqgħod tidentifika inti bil-fors
bħala Malti jew bħala Ewropej, bħala tal-Lemin jew tax-Xelluk, bħala supporter tal-Juventus jew tal-Liverpool. Jiena supporter tal-Juventus, imma jekk ma jilgħux tajjeb. Ma min għax titlaqli, Le, dik mal-Inter. Emmen, jiena naf il xi ħadd li huwa interist illi jippreferi jara il-Real Madrid jirbaħ mill-Juventus. Ngħidlu imma inti Taljan. Għalli ma jimportax jgħidli, imma jaxin interista. Jiena m'inhiex hekk. M'inhiex hekk, jiena pereżempju ħadd gost meta l-Ingliżi il-nisa rebħu il-kap is-sena l-oħra. Jew sentejn nisa. Sentejn. Sentejn, issa diġà sentejn, javolja minix mal-Ingliżi għax labu tajjeb. U msiken ilhom biex jippruvaw jirbħu tazza. Ġifieri, jiena ma noqgħodx insofri. Ġifieri, jekk jiġi xi ħadd tal-lemin u jispjega xi ħaġa u nara li jagħmel sens, ngħidu isma' qed naqbel miegħek, jekk jiġi xi ħadd tax-Xelluk u jgħid xi ħaġa isma' dil-politika jagħmel sens, naqbel miegħu. U fejn ma naqbilx ngħidilhom li ma jagħmel. Ġifieri, dik hija l-pożizzjoni tiegħi biex ħadd ma jibda jaħseb għax dajjad li jagħmel. U ħafna pigeonholing dik hija l-problema għax dik qed tifret in-nies. U min jipprova jkisser demokrazija jrid jifret in-nies. U dik qed narawha inkollu pratikament mal-li xi ħadd jgħid xi ħaġa tajba ma x'inti. Għalhekk jiena bdejt bis-sanzjonijiet għax spiċċajna pereżempju l-Ewropa waqqajna l-ġebla fuq sajna. Mela ddeċidejna, mhux aħna ddeċidejna l-poplu, min qed jirrappreżentana qabdu u qalu sanzjonijiet kontra r-Russja. U daw qed jaffettwaw l-Ewropej iktar mir-Russja. Bla dubju. Għax qataw il-gas mhux għax ir-Russi rridu jaqtaw il-gas, għax l-Ewropej iddeċidew li ma jieħdux il-gas. Kemm minn għalihom li ħajfallu l-Russja. Ovvjament. Minn għalihom li kienu ħajfallu l-Russja billi jagħmlu hekk. Insomma, għax għaw tidħol il-ġeopolitika li tkun interessanti. Għax ir-Russi meta raw illi kienu din jagħmlu ħafna pressja fuqhom. Għallu isma' wara kollox is-supremazija tad-dollaru dika ma toċċalina, mhux qed taffettwana b'mod tajjeb. Aħna ħambiju il-gass u żejt ħudu kemm tridu, imma jitħallas bir-rubles. Għaliex? Għax jekk inti qed tħallas bir-rubles mela inti trid tixtri xi ħaġa minn għandi mir-Russja. Biex inti jkollok ir-rubles u mbagħad bir-rubles tixtri żejt u l-gas. U allura inti qed tkabbar il-kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi. Mhux inti dejjem tramite intermedjarju, currency intermedjarju tad-dollaru. Għax għamlu? Għax l-Amerikani jagħmlu ħafna pressure fuq l-Ewropa li sortatament issa saret kważi satellite tal-Amerika li hija innifisha satellite tal-globalisti biex niftehmu għax kulħadd jgħid għax l-Amerika mhux l-Amerika. U hija il-problema mhijiex la l-Istati Uniti. Għax wara kollox għandhom storja inkredibbli, għandhom kostituzzjoni inkredibbli, għandhom ħafna mexxejja li kienu inkredibbli. Il-problema hi min qed jikkontrolla l-globalisti. U l-istess globalisti jikkontrollaw l-Istati Uniti li huma jikkontrollaw l-Ewropa li huma jgħidulhom le tridu tkomplu bid-dollaru għax ma rridux il-dollaru jibda jikkrolla u dik hija l-ġeopolitika. Imma il-poplu rridhom dawn is-sanzjonijiet? Le. Mela kemm hija b'saħħitha id-demokrazija. Ħaġa oħra. Interventi militari, l-istess ħaġa. Aħna niddeċiedu bħala poplu meta l-Ingliżi u l-Amerikani iddeċidew li jitlu ġol Irak. Kien hemm miljuni ta' nies ġewwa l-Ingilterra illi ma rridux jitlu. Xi ħadd ħakasom baqgħu għaddejjin. Fil-fatt nafu mill-minuti ta' meeting tal-kabinet tal-Renju Unit fi żmien Tony Blair li jkunu sigriti ma bat wara ftit snin jiġu joħorġu. U kien indirizza il-kabinet tiegħu u qal ma tarax ħanħallu l-Amerikani jitlu ġewwa l-Irak u aħna ma nitlux. L-Irak kienet kolonja tagħna, ma nitlux aħna wkoll u niklu aħna wkoll. U din hija. Daw in-nisa jarawhom fil-verità. Eżatt, jiġifieri meta mbagħad naslu għall-mistoqsija tiegħek tal-komplottiżmu, tant hemm dokumenti li ħarġu illi juru biċ-ċar illi leġendas mhumiex leġendas li qegħdin jippreżentaw lill-poplu. Sija jekk qegħdin nitkellmu fuq sanzjonijiet, interventi militari, għażliet ta' saħħa,
mhux il-programm tal-lum, imma l-istess ħaġa. In-nies għażlu illi pereżempju kombinazzjoni wara 15-il sena jipprovaw l-industrija farmaceutika joħorġu l-mRNA vaccines ma setawx għax ma kellhomx il-permess. Kombinazzjoni ġiet emerġenza u bis-saħħa tal-emerġenza kellhom emergency use, allura fejn sabu il-bib magħluq biex jillonċjaw għaddew mit-tieqa. Bis-saħħa. Kombinat għalhekk ħaniġi ftit biftit nirrispondi għall-mistoqsija tiegħek. Informazzjoni l-istess ħaġa. In-nies jekk inti gvern jew entità internazzjonali suppost qed tirrappreżenta n-nies il-poplu huwa sovran, suppost mhux hekk. Mela inti kif inti bħala pajjiż ikun min ikun, gvern ikun min ikun, mhux qegħdin ngħidu Malta, id-dinja kollha qegħdin ngħidu. Ikollhom tant dokumenti li jibqgħu segreti. X'jiġifieri, il-poplu m'għandux dritt illi ma jkunx hemm dik is-segretezza għax aħna kemm konna bdejna nitkellmu fuq devolution of power. Hemm ukoll l-aspett ta' good governance. Good governance huwa open government. Jiġifieri governanza li hija trasparenti. Trasparenti jekk għandek miljuni da dokumenti jibqgħu segreti. Inti taf illi hemm dokumenti mhux biss tal-assassination tal-President Kennedy wara 60 sena ħajalaq 60 sena propju dax-xahar illi qatluh. Għad hemm dokumenti li huma segreti. Segreti mill-poplu Amerikan li qatlulhom il-President. X'jiġifieri? Segreti dokumenti ta' Pearl Harbor li ġara fin-1941 u ilu li spiċċa l-gwerra u ilu li nrebħu l-gwerra u għadhom segreti. Umbagħad taf illi pereżempju hemm ħafna nies li huma membri ta' soċjetajiet segreti. Kif tista' inti tirranja dinja u tmexxi d-dinja u ma tafx min hu membru ta' xi soċjetà segreta? Is-segretezza xi tfisser? Segretezza min qed jagħmel aġenda li jrid jaħbi. Ja mhux kwestjoni ta' komplottiżmu illi f'moħħ xi ħadd. Jekk inti m'għandek xejn x'taħbi, mela allura m'għandekx għalfejn ikollok affarijiet segreti, mentri x'jagħmlu. L-affarijiet kollha jibqgħu segreti. Imma mbagħad aħna, il-poplu Alla jbierek, sorveljanza spiċċat totali. Isek taqra l-ktieb 1984 ta' George Orwell. Iġifieri, u mhux sorveljanza imma spjunaġġ jiġi. Iġifieri qed jagħmlu spjunaġġ fuq l-individu, fuq iċ-ċittadin. Mingħajr il-kunsens tal-poplu għalhekk trid tiċċallenġja jekk fil-fatt id-demokrazija hija b'saħħitha għax il-poplu qatt ma ddeċieda iva jien irid niġi sorveljat. Fil-fatt inti li qed issemmi inti neħdu waqt il-pandemija. Da ovvjament inventaw dan l-imbierek vaksin. Għamlu li tkun fuq il-mobile, speċi ħadd il-da biex tkun tista' tidħol naf tmur is-sina ma tmur x'imkien tmur ieħor. Wada fil-verità n-nies qas jirrealizzaw kemm ħadulhom il-libertà. Jien nemmen li dak kien test case. U naħseb sa ċertu punt irnexxielhom li għax tibda tara ċertu affarijiet li bdew jgħidu n-nies anke ma ħadtux jalla tmut jew wara bdejna naraw ħdura totali. Jien kwetak biex iġeldu n-nies. Ma jien kwetak li n-nies mbagħad li jaraw l-affarijiet kważi torihomlhom u xorta jibqgħu. U ejwa, issa da jew whatever. Dik hija l-kultura fin-nies. Il-kultura fin-nies u jafu għadi għax huma jużaw ħafna il-psikoloġisti jew psikoloġi illi jfehmuhom daw minn qed ir-reaction tan-nies. Ir-reaction tan-nies u x'għandhom jagħmlu minn fejn għandhom jgħaddu. U sfortunatament fejn qabel forsi kellek invażjoni ta' pajjiż qed isir ovvjament kif nafu minn dak li qed isir fid-dinja, id-dinja kollha. Imma hemm tendenza dawn l-aħħar snin illi minflok inti tidħol u takkwista poter apertament, militarjament, tuża dak li jissejjaħ it-totalitarian tiptow. Ġifieri bil-mod kiss inkiss inti illum tieħu
daqsxejn minn da dritt, għada tieħu daqsxejn minn hawn, u dak li jkun bħaż-żrinċ ġol ilma, jgħet is-saħħan u miskien iż-żrinċ ma jindunax. U hekk qed isir bin-nies illi bil-mod il-mod jibdew jieħdu dawn il-biċċiet tad-dar ta' demokrazija. U jibdew jħottulek il-ħajt tad-demokrazija. U f'kemm li ngħidlek, il-ħajt. Tispiċċa bla ħajt. Tispiċċa bla ħajt, imma dak li jkun jekk inti tibda toħodlu ġebla ma jindunax, jkun jgħaddi minn hemm kuljum dak kif ħajjinduna li inti ħadlu żewġ ġebliet. Dik hija l-problema, jiġifieri meta jiġu u jgħidulek għax hemm emerġenza l-istess ħaġa. In-nies kellhom għażla illi jażlu jridu xittaqbu jew le, jew jażlu mediċini oħra. Jgħidu le, l-għażla tiegħek, meta jgħidlek ma tistax issifer. Ma tistax taħdem. Ma tistax taħdem, jgħidlek għax trid toqgħod kwarantina u min ittaqab ma joqgħodx kwarantina u dawn il-ħmerijiet, x'jiġifieri? Mela dik mhix l-għażla, għax dik tiġi bl-Ingliż jgħidlek coercion, tisforza. Jekk inti tisforza n-nies, dik tiġi illegali, dak kwalunkwe consent jiġi vizzjat. Bħal meta inti għandek mara u minn hawn minn hemm iġġela di biex toħroġ miegħek. Jew biex iżżewġek. Dak iż-żwieġ jiġi null. Għax ma ta' dabitad li jisma' dana kienet jeddidni, eżatt, u ma tajtx il-konsens liberu, il-konsens irid ikun liberu, kellha ma joħodx. Jiġifieri kollha dawn huma kollha pedamenti tad-demokrazija. U qed inaqru. Wieħed, illum pedament wieħed, għada pedament ieħor għalkemm semmejna ġifieri. U l-istess il-libertà ta' espressjoni. Ara kif rajna inti semmejt kienet test case. Veru kien test case ukoll tal-kontroll tal-flow of information. Tantu hekk illi fil-regolamenti li jridu idaħlu tal-International Health Regulations, iridu daħlu l-kelma infodemic, jekk jogħġbok, ġifieri pandemija ta' misinformation. Dan kollu huwa newspeak kif jgħid George Orwell, jidaħlu dawn dal-kliem, kif daħlu il-kliem asymptomatic, mela sa 3 snin ilu jekk inti tbieħ is-saħħa u ma tħossokx ħażin, tajt right, m'għandix problema. U f'daqqa waħda jgħidlek le għax issa inti asymptomatic, mela jivvintaw kelma laqqas biss kienet fil-ktieb tax-xjenza medika. Asymptomatic. Biex jaqfluk ġewwa għax inti asymptomatic. Jiġifieri din qed jattakkaw il-pedamenti kollha tad-demokrazija. Tramite jattakkawlek il-right of free speech għax min ma jaqbilx jgħidlek ma tistax. Laqqas tajt toħroġ tipprotesta. Ma tistax tipprotesta għax għaddew ir-regolamenti illi ma jistax ikun hemm nies. Anke xandir nazzjonali kien hemm ben totali li nies li ma qablux kif kienet mixja s-sitwazzjoni li tittaqab fors ma jidrux daw fuq ix-xandir. Voldiri. Ma jidru. Naf 100% ġrat li voldiri, kont mistida l-programm ma li saru jaflaħa morjen, Alla jbirak il-programm kellu jiġi kanċellat. Ekku, imma immaġina illi l-Kostituzzjoni ittik id-dritt li tipprotesta. U jgħidu l-ek ma tistax tipprotesta, għalek din għallija naqbel miegħek hija test case. X'jiġifieri għandek dritt fundamentali tipprotesta. Kien hemm każ fejn kien hemm ħajkun hemm protesta u ġiet imħassra mill-Kummissarju tal-Pulizija. U meta tlabtu speċifikament fuq liema bażi inti qed tipprojbixxi il-protesta għalli fuq il-bażi tal-regolamenti tas-saħħa. U jiena ktiblu lura u għatlu ma tistax. Għax inti bħala Kummissarju tal-Pulizija trid tara il-meetings ordinance. U dik l-ordinanza tgħidlek li inti tista' tipprojbixxi fuq bażi ta' public order and safety. U mhux public health, m'għandekx. Jiġifieri kollox għamlu. Bdaw jgħidu l-liġijiet kollox. Immaġina, suppost skont id-demokrazija, pedament ieħor tad-demokrazija, il-bilanċ fil-poter bejn min qed jiggverna, min jgħaddi liġijiet il-Parlament u min jiġġudika. Min jiggverna ħareġ istruzzjonijiet
l-qrati biex ma jiftħux. Jiġifieri din il-separazzjoni tal-poteri fej kien. Immaġina li inti mħallef qed tisma' il-kawżi u jiġi xi ħadd mill-gvern kwalunkwe pajjiż ta' u jgħidlek ma tistax tiftaħ. Għax kieku jiena kont f'dik il-pożizzjoni ngħidlek x'inhu. Inti qed tidħol qed tgħidli jiena x'għandi nagħmel, jiena niddeċiedi, tgħinni daqsxejn il-parir bħala parir mediku mbagħad id-deċiżjoni jien noħodha mhux qed ngħidlek deċiżjoni tajba ħażina, jien ngħidlek min għandu joħodha. Mhux inti tiġi timponi fuqi. Daw imponew fuq kulħadd, imponew fuq il-knejjes li jgħalqu l-knejjes, imma mbagħad ġol basis kulħadd fullat imma Alla jbierek fejn jiġu l-knejjes u forsi min irid imur jipprattika r-reliġjon tiegħu. Ma setax. Anke minna żmien, ma tistax tmur restorant imma tista' tmur il-gazino. Laqas konna. Mala, minna żmien hekk. Le, dik ma konx nafa. Imma ġifieri dejjem nitkellmu fuq demokrazija u ma xtaqx illi nibqgħu fuq ix-xena lokali għax din hija xena internazzjonali. L-Ewropa kollha ġrat. Il-problema mhijiex hawn Malta, anzi kif għadna qabel. Qegħdin aħjar minn ħafna iktar pajjiżi, imma il-problema hi li d-dinja kollha qisha hawn dil-mowġa antidemokratika li ġejja. It-totalitarjan tibdew u qegħdin jippruvaw jieħdu iktar poter billi jiċċallenġjaw l-istituzzjonijiet kollha demokratiċi. U qed jagħmluha kiss-inkiss dak li jkun ma jindunax, anki forsi nies tal-gvern jew nies fil-parlament f'kwalunkwe pajjiż ma jindunawx. U jiena fil-fatt iktar il-qudiem u mbagħad nagħmlu klip fejn ħajkun hemm presentation ta' xi ħadd rispettabbli ħafna u mbagħad ngħidu iktar tard. Illi jgħid propju kif qed jaħsibha hu. Ifhimni, inti saqsejtni. Allura fuq jekk il-komplottiżmu għandu jiġi emnut jew jiġi konsidrat bħala xi ħaġa realistiku jew le. Jew hekk hemmx ħafna kombinazzjonijiet. Mela, l-ewwel nett kwalunkwe investigazzjoni, kull min jagħmel investigazzjoni ma jħobbx il-kombinazzjonijiet. Kull min jagħmel l-investigazzjoni jara illi jrid jipprova jara l-affarijiet kollha u jiddubita u jiċċekkja kollox. Jekk dana ma jagħmlux mela qed jonqos mid-dover tiegħu. Issa qed jonqos jew għax xtrawh, jew għax jibża, jew għax inkapaċi, imma l-puntu illi qed jonqos. Mela, ħannaraw dal-bilanċ. Tiftar it-tfal kemm iħobbu jilagħbu fuq is-siso wieħed jitrinżel, mela jkun hemm bilanċ. Iktar ma jkun hemm pisna waħda, iktar jekk ikun hemm mela, immaġina fuq da siso għandek mela. It-teorija tal-aġendi sigriti għax il-conspiracy theories, il-komplottizmu bil-Malti huwa illi hawn min qed jinvestiga u jgħid isma' l-aħwa hemm xi aġenda moħbija fuq di u fuq din l-aġenda qegħdin jiksru l-liġijiet u fuq l-aġenda qed tiġi ppjanata minn iktar minn persuna waħda għax dik tfisser il-kelma conspiracy. Il-kelma conspiracy hija kelma legali. Kull darba inti tagħmel reat ma' xi ħadd ieħor tippjana reat ma' xi ħadd dak jiġi conspiracy. Jiġifieri il-kelma dawruha illum il-ġurnata in-nies x'inhi jisimgħu conspiracy isa di invenzjoni. Invenzjoni u imġiel. Conspiracy hija kelma legali. Min imur jisraq u jkun hemm iktar minn tnejn min-nies dak jiġi conspiracy. Jekk hemm 3 kumpanniji li jiddeċiedu jagħmlu price fixing pereżempju fil-prodotti tagħhom, dik hija legali, dik tiġi conspiracy. Jekk hemm xi qbil biex tagħmel kwalunkwe ħaġa li hija illegali, dik tiġi conspiracy. Issa hemm conspiracies li huma serji tipo livell ta' conspiracy biex toqtol president, pereżempju, jew biex tagħmel kolb ta' stat. U mbagħad hemm conspiracies li huma żgħar.
Mela ħana ovvjament is-suġġett tal-huma il-conspiracies iżgħar u mhix fil-fatt reali. Hemmx agendas li qed isiru. Issa, nista' nikkwota il-nepoti tal-President Kennedy li qed joħroġ għall-President darba li huwa Robert Kennedy Jr. u missieru kienu wkoll Attorney General taħt il-President Kennedy u qal illi skont ir-riċerki tiegħu u naf illi jagħmel ir-riċerki sew u avukat ukoll u rinomat u ma jitkellimx jekk ma jħafx illi għandu l-provi. Li għandu l-provi għandu dokumenti. U qal illi skont id-dokumenti li nħarġu u li ra u li ġew rilaxxati, is-CIA pereżempju kienet involuta f'40 jew iktar minn għalija semma iktar minn 40. Ma ħan semmu 40 għax nafu li żgur jekk mhux 40 iktar minn 40. Kolb ta' stat, id-dinja kollha. Mill-aħħar gwerra ta' din ngħidu, ġifri 60 sena u 70 sena, 40 kolb ta' stat. Mela, da qed jgħid bil-provi hemm, mela daw x'inhuma jekk mhux conspiracies, jekk inti qed tipprepara, qed tippjana biex twaqqa gvern. Dak mhux conspiracy jiġi mhux ovvja. Ovvjament, huwa jiġi conspiracy li hija. Nitkellem fuq id-demokrazija mbagħad ma tantx. Appuntu. Jiġifieri appuntu. Jiġifieri din l-iktar jsekket tajt, nerġgħu nużaw l-eżempju tal-futbol. Inti għamilt fawl żgħir, u ma għamilt fawl kbir. Red card fawl, kolb ta' stat huwa attakk enormi kontra d-demokrazija għax indet twaqqa il-gvern ta' pajjiż ieħor li m'għandek qatt tindaħal f'pajjiż ieħor. Jiġi 40 darba. Mela kif nistgħu ngħidu illi dawn alla jbierek huma teoriji, mhumiex teoriji. Imma mbagħad ngħid 40 kolb ta' stat saru għal raġunijiet differenti, kombinazzjoni dal-kolb ta' stat sar minħabba fek u liħor minħabba fek. Jew għax hemm aġenda biex jiġu kontrollati il-pajjiżi żgħar fejn hemm l-interessi. Per eżempju, il-kolb ta' stat li sar minn għalija fin-1956 ġewwa l-Iran meta kellhom l-ewwel president li ġie elett Mossadegh u illum nafu il-CIA kienet involuta biex ineħħuh il-Mossadegh. Rrid illi jieħu iktar kontroll fuq l-industrija taż-żejt. U għandu kull dritt. U għandu kull dritt. Pajjiżu. Għax mhux inbilli tgħid pajjiż indipendenti u għadhom jixorbulek ir-riżorsi kollha, joħdulek il-profitti kollha u mbagħad jgħidulek imma inti indipendenti ta' basta li nieħu l-profitti kollha mir-riżorsi tiegħek għax nikmanda jien. Ġifieri dik għax tip ta' indipendenza, jekk m'għandekx jekk ħadulek l-indipendenza ekonomika. Ħadulek biċċa kbira ngħidu hekk. Jiġifieri ovvjament kien hemm aġenda għal skop partikolari. Imma jekk naraw illi kien hemm iktar minn 40 kolb ta' stat, mela qed isir xi ħaġa fuq livell globali u hekk. U pjanat. U pjanat. U ma tistax tgħid għax daw kombinazzjoni illi jagħmlu 40. Kombinazzjoni illi semmejna l-President Kennedy illi sallum il-ġurnata għadhom Ta' parsi ma nafux. Ta' parsi ma jafux li mu veru xej, għax inkitbu ħafna kodba minn ħafna riċerkaturi, hemm ħafna provi lampanti. Hemm provi min kien wara il-qtil tantu hekk illi fin-1979 ħareġ rapport mill-Kungress stess Amerikan mis-sottokumitat Assassinations Subcommittee illi ikkonkluda illi fil-fatt kien wisq probabbli riżultat ta' conspiracy, ta' komplott. Mela għalfejn issa ħaniġu għas-60 sena oqgħod żgur illi l-medja il-biċċa kbira ħajjibqgħulek ħajjibqgħu jikkwotawlek il-rapport oriġinali tal-Warren Commission fej qal illi li Harvey Oswald kien biss responsabbli u solitary assassin. Bil-mella. Imma għaw titħol il-kombinazzjoni, Malcolm. Allura, kombinazzjoni meta qatluh
naqsu milli jagħmlu il-kontrolli ta' sikurezza, ta' sigurtà għal-President, neħħulu per eżempju il-bodyguards li kellhom ikunu fuq il-bampa ta' wara, li dawk ikunu human shields għal min qed jipprova jispara minn wara u jkunu lajnejn għax ikunu din iħarsu kull imkien biex jaraw jekk hemm xi problema, kombinazzjoni illi dawn neħħawhom minn hemm. Kombinazzjoni illi naraw ir-ritratti ftit qabel ma jgħaddi l-President il-Presidential Cockade illi tara it-tieqa miftuħa beraħ mis-sitt solar tal-Book Depository Building fejn qalu li kien hemm li ħavjażu l-kombinazzjoni mela dawn ma jafux is-Secret Services illi kull tieqa along the route kellha tkun magħluqa għalfejn ħalluha miftuħa. Għalfejn kien hemm dawn il-breaks jekk tibda tara fejn żgarrow ħanajdu hekk fis-sigurtà ma nafx kemm ir-regolament u fil-proċeduri standard operating procedures ngħidu bl-Ingliż kisru. Kombinazzjoni kisruhom. Jiġifieri kombinazzjoni illi neħħu is-sigurtà lill-imħalfin Giovanni Falcone u Paolo Borsellino meta bdew jaraw li l-mafja kienet iktar minn dik il-mafja dak li nsejħu ġewwa Sqallija Cosa Nostra, x'mafja kelma ġenerali, mafja l-Ġappun jisimha x'isima l-Ġappun insejt. Insomma, kull pajjiż għandu tiegħu. Il-Yakuza ġewwa l-Ġappun. Sqallija l-Cosa Nostra. Illi nduna li l-mafja ma kienx biss il-Cosa Nostra. Imma kien involut il-Pidue, il-mażonerija tal-Pidue li mbagħad kienu illegali, kienu spiċċaw arrestaw ħafna nies li kienu membru tal-Pidue u li kienu kellhom postijiet imlaħqin f'Ruma stess. Kombinazzjoni dawn ma kellhomx il-security li kienu talbu. Jiġifieri din trid tara biex inti tipprova illi kien hemm aġenda segreta jew komplott dejjem diffiċli, iktar u iktar jekk il-provi jibqgħu segreti. Imma xejn tibbilanċa fuq dak il-famuż, is-siso famuż li għandna, kemm ħattella inti kombinazzjonijiet biex tipprova twaqqa il-teoriji tal-komplotti, tal-aġendi. Għax tant kemm xejn tibda ma taqafx. Għax kollu waħda wara l-oħra ssib dejjem iktar evidenza kważi fil-verità. Ekku, u forsi jien naħseb ma nistgħux ma nsemmux il-traġedja kbira qed issir illum il-ġurnata ġewwa l-Lvant Nofsani għax naħseb fil-medja lokali ma tantx semmejniha. U xtaqt li nsemmuha għaliex apparti il-fatt illi di għandha konsegwenza għad-demokrazija u għal-ġeopolitika internazzjonali u mhux lokali biss jew reġjonali. L-istess ħaġa qabel ma nibdew xtaqt nużaw naraw daqsxejn clips naraw kombinazzjoni oħra. Allura armata li hija armata sa snina, sorveljanza l-aqwa tad-dinja għaw min ġifiri in-nies ġewwa l-Iżrael stess li kienu fl-armata stess qalu anki jekk jiġi asfur mal-fens aħna nkunu nafu bih. U aħna mbagħad ikun hemm il-kameras bil-lasers u jispiċċaw jisparaw l-asfur jew il-qattus għax forsi l-qattus għandu xi bomba. ġo fih u ma tkunx taf u jkun hemm xi ħadd bil-remote control u qalu anki wurdina jekk tersaq wurdina nkunu nafu. Allura kombinazzjoni illi l-border controls osfru. Kif jista' jkun li osfru? Meta mbagħad in-nies stess imsiken ġewwa l-Iżrael li kienu hemm meta kellhom dak l-ewwel attakk ta' 7 ta' Ottubru l-Iżraeliti stess kienu din jimmessaġġjaw il-xulxin u jistaqsu l-xulxin fejn is-sigurità. Fejn huma l-pulizija tagħna, fejn huma l-gwardji tagħna.
Ġifieri kombinazzjoni li daw għamlu osfru. Hemm rapport ukoll illi l-Eġittu xi ġimagħtejn qabel l-inċident ta' 7 Ottubru qalu li skont l-intelligence tagħna ħajkun hemm xi attakk. Jaf kulħadd. U komunikaw, ikkomunikaw lill-Iżrael u di ma toħroġ. Ġifieri ara kemm inna nisimgħu dejjem qampina waħda. U dik il-problema għax bil-propaganda anke l-Adolf Hitler ħadd tispiċċa temmen għax hekk qed tisma' il-vuċi ta' Adolf Hitler biss u l-istorja tiegħu biss, mela inti ħadd tispiċċa Nazist u bil-ħajt l niżel u tiela. Għax inti tisma' il-qampina tiegħu biss, u mhux dik il-problema. Ekku, ġifieri xtaqt forsi nibdew bil-dawn il-clips l-ewwel wieħed. Naraw daqsxejn il-bombing ta' nies li jimsiken tawhom istruzzjonijiet li jitilqu mill-Gaza qabel ma jagħmlu l-bombing u xorta attakkawhom. Israel accused of bombing evacuation convoys. Accuse Israeli forces of bombing convoys of civilians as they try to evacuate. Karozzi. روح ابو يوسف روح يا احمد روح ابو يوسف اطلع يا احمد اطلع احمد روح يا احمد Mela, da ovvjament dal-klip ma narawx fil-medja, la tagħna u la tal-Ewropa u laqas tista' tgħid tal-Amerika. Però kien fuq l-Sky News, imma ħanajdlek eċċezzjoni biex tidher. U mhux kulħadd m'għamlux enfasi fuqu, laqqas biex attakkaw nies ċivili fil-vereda. Mhux ċivili biss. Kieku kienet mhux ċivili biss, għax inti skont il-liġi internazzjonali ma tistax tordna illi n-nies jitilqu minn pajjiżhom. Min jagħtik dak id-dritt jgħidu le għax aħna ħana attakkawk. Mela itilqu kollha minn hemm. U laqqas biss tawhom il-possibilità li jitilqu mingħajr ma jattakkawhom. Rajna dawk it-trakkijiet, imsieb dak it-trailer enormi kienu qishom naċ. Imsiken rajthom biex jitilqu. U taqbatu tattakkom. It-tieni waħda għall-inqas tkellem is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda li mbagħad It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. Daqxej fil-diskors da u l-Izrael ovvjament talab ir-reżenja tiegħu da. Jekk jogħġbu. Għax bla mistħija mbagħad. Taħseb li kellu raġun fuq li qed jgħid, speċi ovvjament li attakkaw nix-ċivili l-Ħamas naħseb kondannabbli wkoll bla dubju. Imma l-imbagħad inti tkisser pajjiż u anke Ministru ġewwa l-Iżrael qal aħna Gaza rridu nġibuha trab. Eżatt. U dak id-diskors mhux bħal tista' tgħid
kull dittatur li kien hawn fid-dinja. Eżatt. U l-Ewropa minn fuq Eżatt. l-Ewropa di marret von der Leyen. Toħodlu bidu da u speċi jagħmlu show. U l-ħantuħ il-support, umbat dawru daqxejn. U meta tari li Wara anki l-kritika. il-Prim Ministru ġewwa l-Iżrael ilu daw l-aħħar 4 snin jiġġielet għal survival politiku tiegħu għax ma kellux il-maġġoranza, kien hemm ħafna problemi spiċċa l-qorti, ġifieri dana qed jipprova jiġġielet biex jibqa' Prim Ministru, mhux xi ħadd li tista' tgħid qed jirrappreżenta l-poplu għax ilhom jippruvaw jeħilsu minnu. U hemm ħafna kritika ġewwa l-Iżrael u di ħafna nies ma jafux illi hemm ħafna nies ġewwa l-Iżrael u ħafna lut id-dinja kollha illi ma jaqblux mal-emil tal-gvern tal-Iżrael. Imma l-istess ħaġa ma ssibhomx fuq il-medja, illum fuq is-social media qed jibdew jidhru n-nies jaraw mela hemm ħafna lut li qegħdin jikkritikaw, ġifieri mhux kastjani illi xi ħadd jiġi l-ewwel jipprova jgħidlek għax inti komplottist, jew jgħidlek għax inti estremist, jew jgħidlek illi inti antisemitiku. Imma jekk il-lut stess qed jikkritikaw dan il-gvern ġewwa l-Iżrael fuq l-emil ġewwa l-Gaza, allura ma tistax tgħid illi dan huwa antisemitiżmu. Ma tistax inti bl-iskuża illi tal-antisemitiżmu ikollok titratta pajjiż differenti ma' pajjiżi oħra, jew hemm il-ġustizzja u l-liġi li total kolħat. Jew inkella l-ħadd ma tistax. U naħseb għalaw jiena niftakar illi il-Parlament iż-żewġ naħat naħseb kienu jaċċettaw il-Palestina kienet kawża ġusta. Dejmek nafa dawn l-aħħar snin. Iso ma tantx hemm moviment u ċaqliq, imma għall-inqas ġewwa il-Parlament Irlandiż kien hemm xi ħadd illi tkellem veru. It is important to also recognize. Cancora, let us be very clear. Hamas breached international law on the 7th of October. Hamas targeted innocent civilians in the most callous and inhumane manner, and their actions have been rightly condemned by right-thinking people across the world. But we should also be very clear. Israel has breached international law, not just on every day since October the 7th, but virtually every single day for decades. Israel occupies Palestinian land against international law. Israel blockades Palestinian territory against international law. Israel builds and expands illegal settlements against international law. Israel enforces an apartheid system that restricts the movements of Palestinians and denies their fundamental rights against international law. And Israel regularly and systematically attacks and kills Palestinian civilians against international law. So the question that must be answered by all of us in political life is this: how does the world respond to flagrant abuses of international law? When it comes to the horrendous war crimes of Hamas, the response was very clear and very consistent. World leaders queued up to say Israel has the right to defend itself. One after another repeated the words, the great and the good, including our government: Israel has the right to defend itself. Repeated in statement after statement, tweet after tweet, despite the full knowledge that those words have become contaminated. The words Israel has the right to defend itself means in practice that Israel takes that right as licence to bombard civilians, to bomb schools, hospitals and other civilian infrastructure, and it has now been taken as licence to enforce the displacement of 1 million people from one end of an open-air prison to another, to deny food, energy, medical supplies to a besieged civilian population, to actually deny them water, to ensure that children, the sick, the disabled, the elderly will literally die of thirst. Israel has the right to defend itself has now become cover for Israel has the right to commit genocide right in front of our eyes. How come we never hear the words Palestine has the right to defend itself? Not when a humanitarian flotilla bringing essential supplies to Gaza is met with a military assault and the murder by Israel of 9 unarmed activists.
Not when Palestinians march in peaceful protest against a legal blockade and are met again with a military assault and the murder of 300 of them. Not after the countless bombings of Gaza by Israeli forces. Not even when Israel targeted and murdered 4 little Palestinian boys playing football on a beach. And not when Palestinians were dragged from their homes and forced to watch as those homes were destroyed to allow for new illegal Israeli settlements on lands that are clearly defined in international law as part of Palestine. And not after the countless offensive attacks by Israel against the people of Gaza or the West Bank have we or heard anybody in this House or any Western leader utter the words, Palestine has the right to defend itself. And why not? And by the way, I'm not asking you to say those words, and in fact it's just as well you don't, because we all know that the people of Palestine can't defend themselves. Not against one of the most powerful military forces in the world that is backed up by even more powerful military forces. The truth is that the people of Palestine, just like the innocent people of Israel, don't need the international community to tell them that their leaders have the right to inflict more bombings, more pain, more suffering. They need the international community to say stop, to say release the hostages, to say stop the bombings, the siege, the slaughter. They need the international community to tell Israel to stop the blockade, stop the apartheid, stop the annexation, to stop the genocide. And they need countries, Taoiseach, to lead the way. And Ireland should be one of those countries that leads the way. We know colonialism, we know oppression, we know conflict, but we also know conflict resolution. We know peace building, we know nation building. And because of what we know, what our history has taught us, our call tonight must be clear. Immediate, full and unequivocal ceasefires and a decisive international intervention that leads to negotiations and to a lasting and just peace settlement, and to, at long last, to a free, sovereign and independent Palestine. Naħseb diskors, ovvjament, eċċezzjonali, ma tistax tgħid kelma oħra. Nixtieq li kieku hawn politiċi madwar l-Ewropa, ħalla ma ngħid għax aħna din fl-Ewropa li jitkellmu b'dal mod. Taħseb però li dil-biċċa ta' Iżrael donnu kulħadd qisu jibża jikkritikhom ġejja mill-fatt li daw f'World War II kienu attakkati u kull ħaġa issa li qed jagħmlu ħażin huma n-nies jibżgħu in-nies, il-politiċi jibżgħu jgħidulhom ismintom qed tagħmlu ħażin daqs kemm kienu jagħmlu nies oħra. U donnu kulħadd qisu jibqa' lura x'daw kif qal da tajjeb ħafna. Daw jagħmlu li jridu u bla konsegwenzi li inti dejjem tkabbar is-settlement tiegħek u ħadd ma jgħidlek xejn. Anzi jibgħatulhom il-flus biex ta' parsi jipproteġu lilhom infushom. L-ironija hi illi wara t-tieni gwerra bdew jixxolju l-imperi Franċiż, Ingliż jew Brittaniku u l-kolonjaliżmu beda jisparixxi għall-inqas b'mod kif nifhmu li hu mhux dak li nsejħu neokolonjaliżmu, jiġifieri tipprova ikollok il-kontroll fil-pajjiżi li huma indipendenti ma kif semmejna qabel u mbagħad tikkontrolla r-riżorsi tagħhom jew tixtri il-mexxejja tagħhom eċetera. Imma mbagħad spiċċajna bl-aħħar kolonja li hija propju ġewwa il-Palestina. Għax ġie spiċċat il-kolonja tagħhom. Allura x'ipokrisija hi illi suppost inti neħħejt il-kolonjaliżmu biex imbagħad waqqaft kolonja oħra ġewwa l-Iżrael kontra l-Arab li kienu l-Palestina li ta' bilħaq kien hemm ħafna insara u ħadd hemm ħafna insara ħadd ma jsemmiha di wkoll. Illi kien hemm ħafna knejjes illi farkuhom ġewwa l-Palestina, ġewwa l-Golan Heights. Golan Heights hija tagħmel parti mis-Sirja. Ħaduha l-Iżrael minna lija qed nibda ninsa kienx fil-1967 jew 73 minna lija jew fil-67 jew 73 ħaduha minn sejt. Imma naħseb fil-73. Ġifieri ara kemm ilu iktar minn 50 sena jew kważi 50 sena
U hemm ħafna riżoluzzjonijiet tal-ġnus Magħquda tal-Assembleja illi qed jordnaw illi l-Iżrael tirrilaxxi fis-67. Is-6 Day War fis-67 ħadu l-Golan Heights. U nonostante dawn il-riżoluzzjonijiet tal-ġnus Magħquda baqgħu għaddejjin ma jisimgħu minn ħadd. Jiġifieri il-punt irrid nasal għal dak li semmejna qabel, illi dan mhux kwistjoni ta' liema pajjiż għandu l-iktar poter. Liema forzi għandhom l-iktar poter fuq pajjiż jew pajjiżi. Għax dawn il-forzi li huma forzi ekonomiċi, bankarji, finanzjarji, politiċi għandhom ħafna saħħa li jinfluenzaw il-gvernijiet ġewwa l-Istati Uniti, il-gvernijiet ġewwa l-Ewropa, il-gvernijiet ġewwa l-Iżrael. Dik hija l-problema u dawn il-forzi minn hawn u minn hemm qed idawruha b'tali mod li qed jagħtuhom carte blanche ġewwa l-Iżrael li jagħmlu li jridu. Dik hija l-problema. Allora għalhekk ikollok dan it-two ways u two measures. U mbagħad biex inkomplu fuq is-suġġett ta' jekk hemmx aġenda privata, hemm klip li ma ġibtx miegħi illum, imma hemm wieħed riċerkatur li huwa tifel ta' ġeneral, dan huwa ludi ċittadin tal-Iżrael. U missieru stess għallu għax kien fil-kabinett illi il-gwerra tal-1967 bdija l-Iżrael. U mhux l-oppost għax huma qalu li ġew attakkati. Għax ġew il-kabinett qalu isma' jekk nagħmlu strajk issa għandna ċans tajjeb illi nkaxkruhom għax l-armati tagħhom huma dajfa. Jiġifieri għandna provi kif semmejt qabel b'diskors ġew il-kabinett ta' Tony Blair qabel il-gwerra tal-Irak għandna wkoll il-xhieda ta' xi ħadd li kien preżenti f'dak il-kabinett. U sallum il-ġurnata jgħidu le għax l-Arab attakkaw fil-1967 li mu veru xejn. Anka l-istorja li Imma jiġifieri hemm leġenda u leġenda dan l-istess persuna qal aħna in-nies barra mill-Iżrael ma jafux illi il-mapep tagħna kollha ġewwa l-Iżrael jimmarkaw l-Iżrael l-erja kollha, inkluż il-Palestina. Mela dik hija leġenda biex Palestina kollha tiġi parti mill-Iżrael. Kellhom il-Prim Ministru Golda Meir li kienet irrappurtata f'interview fuq it-Times ta' Londra jew fis-sittinijiet jew sebgħinijiet li qalet speċifikament illi Palestina ma teżistix. Jiġifieri minn hemm ġejjin daw li jgħidu le ma teżistix għalihom teżisti l-Iżrael biss. Hija problema. Żgur li hija problema. Imma jekk għandhom ħafna saħħa finanzjarja, bankarja, ekonomika, u mbagħad ħadd ma jkellimhom għax jekk tkellimhom u mbagħad jibdew. Dieta s-saħħa finanzjarja li qed issemma ħafna. Kważi n-nies jibda jkollhom raġun meta jitkellmu għax illum l-ewwel bdejna nsemmu l-lemin u x-xelluk. Ġieli jinbidlu l-partiti, suppost wieħed ikun lemin u wieħed xelluk. Meta tasar, kważi kollha l-istess qed ikunu. Fis-sens foreign policy l-istess jisa li tgħid li hu saret taqbel u ma taqbilx. Għalhekk naslu konklużjoni illi fil-fatt hemm ċerti elementi ta' globalisti li għandhom ħafna poter u influenza fuq ħafna pajjiżi, fuq ħafna partiti jew tal-lemin jew tax-xelluk u ħafna storiċi inkluż tnej li huma famużi bħal Carol Quigley u Anthony Sutton illi ilhom is-snin għamlu riċerki u kitbu kodba li huma tajbin immens. Nirrakkomandhom għal min irid jidħol f'ħafna dettall u ma jaħsibx li dawn huma affarijiet li ħriġna bihom aħna xi komplottisti reċentement għax dawn huma storiċi imlaħqin rinomati, Carol Quigley u Anthony Sutton, fejn dawn qalu isma' dawn leġendas ilhom ġejjin. Jiġifieri agendas biex ikomplu l-imperi tagħhom għaskapitu tad-demokrazija li huwa s-suġġett tal-lum.
Mhux billi naħsbu li qegħdin ġom demokrazija, hemm aġenda li huwa imperjalistiku. U nistgħu naraw ukoll illi nerġgħu naqgħu fuq is-suġġett tal-kombinazzjoni jew tal-aġenda. Kombinazzjoni Iżrael trid tiftaħ il-kanal tagħha bħal Panama, mhux il-Panama, il-Suez Canal li qed jgħaddi mill-Eġittu li huwa importantissimu għall-kummerċ internazzjonali. Irridu jagħmlu il-kanal tagħhom illi jiżbokka fil-Mediterran ukoll, ovvjament dak huwa l-iskop. Biex jiżbokka ġol Mediterran, irid jiżbokka mill-Gaza Strip. U dal-kanal jissejjaħ il-Ben Gurion Kanal li kien Prim Ministru u jekk minix nisbali qabel Prim Ministru Ġeneral fl-antik meta l-Iżrael iddikjaraw kombinazzjoni dal-kanal irid jgħaddi minn fejn qiegħed il-Gaza Strip. Imma jekk ħajgħaddi minn fejn jgħad, allura jiġi kontrollat mill-gvern tal-Palestinjani, mhux mill-gvern tal-Iżrael. Ġiri jistgħu jagħmlu bypass, imma biex tagħmel bypass ta' kanal jispiċċa jiġik id-doppju bħala spejjeż u anki bħala travel time. Għax da jekk ħajdum daqshekk, dak li jkun jgħidlek mela jiena ħannaddi minn Suez, ħaddiġini ngħaddi minn tiegħek. Mhux ovvja jekk inti għandek żewġ triqat u għandek waħda mit-triqat, id-doppju inti tispiċċa tażel l-oħra. Jiġifieri kombinazzjoni hemm nerġgħu naslu kombinazzjoni u kombinazzjoni li daw ma kienx hemm security u qegħdin jgħidulna li mietu 1400 ruħ. Jekk mietu ovvjament min attakka għamel ħażin. Mhux hekk. M'hemm ebda dubju, imma laqqas m'għandna il-provi ta' kemm mietu nies. Għax aħna bħala avukati, jekk inti tiġi tal-lega illi jiena tilt 20 ruħ, inti trid tippreżenta l-provi. L-20 min huma. Ġifieri daw ħaj jippreżentaw xi ħin dawn l-1400 ruħ min huma li mietu. Nispera u nitlob li ma mitux, għax ovvjament huwa hija traġedja. Imma l-fattu illi jekk ma mitux, allora di hija xi ħaġa gravissima. Għax qed jagħmlu allegazzjoni gravi fuq li ma għadin jibbażaw issa il-ġenoċidju li qed isir. Dirajni wkoll ftit żgħira fil-gwerra tal-Ukrajna meta waqgħet bomba ġewwa Poland mal-border. L-ewwel bdew waħlu fir-Russi li beda jgħidulhom ir-Russi biex iddaħħalhom ovvjament ġol gwerra, u mbagħad kien hemm bomba minn tagħhom. Volderi ara l-periklu fil-verità ta' daw in-nies. X'qed joħolqu għax ovvjament jista' jkun hawn iktar konflitti. U ħajbatu dejjem in-nies. Jiena xtaqt illi induru għall-klip li jmiss din hija investigative journalist, a dying breed li hija tajba ħafna. Syria. So where's the actual evidence? If they cannot provide any, their claims must be investigated and brought to a trial. Even if there was evidence that Israel was hitting legitimate military targets, it still is illegal to kill such an outrageous amount of civilians. And you can't legally blow up a hospital, even if there are militants nearby. Either way, Israel should not be allowed to be above the law. Point 2. We shouldn't take Israel's claims of human shields at face value, because they have an extensive history of lying about it. I think the most irrefutable example are their killings at Gaza's Great March of Return, which we documented in our film, Gaza Fights for Freedom. At this Great March, Israeli snipers directly targeted and killed 183 unarmed demonstrators, including 35 innocent children at these protests, journalists marked press, medics performing medical aid, a man in a wheelchair, and so many more. But Israel said they were all human shields, so it was all legitimate. Here's where they really exposed themselves. According to international law, human shield applies to civilians as collateral damage when you're targeting military forces in combat. But at the Great March protests, there were no militants.
nobody shooting at Israelis, nobody with weapons, no targets remotely connected to military operations. So if all of those children, medics, journalists, and disabled people were human shields, who were they shielding? Even when they killed celebrated female medic Razan al-Najjar, they released a propaganda video saying she was a human shield. But shielding what? Under no circumstances would killing that many civilians at an unarmed protest, with the defense that they were human shields for non-existent military targets, hold up for a second in a war crimes tribunal. Today, Israel relies on the fog of war to make this claim seem possible. But just 2 years ago, Israel showed an irrefutable pattern of lying about human shields, and now they have zero credibility. Point 3. According to Israel's own definition of human shield, every man, woman, and child in Gaza is a human shield. They claim that anyone in the vicinity of not only Hamas missile sites, but Hamas offices, Hamas individuals, is a human shield. This includes Hamas members who are sleeping at home with their families and the surrounding houses. This includes anyone within a mile of any Hamas institution, which is literally all of the 2 million people who live there. Look, Hamas is the government of Gaza. Therefore, any civilian infrastructure is considered Hamas infrastructure, everything from transportation to healthcare. So anyone in the vicinity of those things or people can be killed with impunity. Even Israel's Minister of Defense confirmed that this is indeed their view, stating on May 18th that, quote, no person, area, or neighborhood in Gaza is immune from airstrikes. How is it in any way acceptable that Israel can categorize every human being in Gaza a legitimate target? And if you take Israel's logic far enough, they could kill everyone in Gaza, and it would be justified. Point 4. If you accept Israel's definition of human shield, then you have to accept that Israel is using human shields as well. Armed Israeli soldiers are everywhere among civilian areas. Not only that, but their military bases are nestled in densely populated residential areas. For example, the Israeli Defense Forces' main headquarters is smack dab in the middle of a residential sector of Tel Aviv and a major shopping center. Does anyone accuse Israel of using human shields? In another example, the Israeli army broadcasts from a residential apartment tower with antennas on the roof. If Hamas leveled that building, does anyone doubt it would be deemed a war crime? What we have here is a double standard. Israel wants the human shield defense for them to be any civilian they kill. But for any civilian killed by Hamas, it's a war crime. You know, the purpose of international laws of war is to create a standard that's applied to all sides equally. But Israel and the United States have a different view, that the rules only apply to their enemies. Point 5. If everyone in Gaza is a legitimate human shield, that's only because of Israel's own design. This is a situation of Israel's own making. Israel drew the borders, and Israel refuses to let anyone leave. To leave Gaza, you must get approval from the Israeli government, and the government will almost always say no. So what are people supposed to do who want to remove themselves from the carnage? They have literally nowhere to run and nowhere to hide. Israel has made Gaza, in every sense of the term, an open-air prison. They trap 2 million civilians in this tiny strip of land. Then they bomb their neighborhoods and say, well, they shouldn't have been there. The mountain of civilian dead has to be looked at through the perspective of the Israeli blockade and the inability of anyone to escape. Resistance forces in Gaza have nowhere else to go to. Gaza's self-defense capabilities are confined to this heavily populated area. And Israel has intentionally made Gaza unlivable. The only way Gaza is able to exert pressure on Israel is by firing rockets. If they peacefully protest their conditions, they're massacred just the same. If they do nothing, Israel continues to blockade them, erode their living conditions, while ethnically cleansing the rest of their land. Israel has made it so the only leverage Gaza has to get any change is using the one weapon it has. Besides, Gaza has the right to self-defense under international law. And contrary to what Israel claims, the current round of fighting was started by Israel, not Hamas.
when they deployed criminal violence against Al-Aqsa and Sheikh Jarrah. And right at the outset, on May 12th, Hamas offered a ceasefire to Israel. Israel rejected it because they wanted to keep going, despite their rhetoric of only wanting the rockets to stop. So if Israel's going to keep bombing, Gaza has no choice but to fight back. And that in turn becomes the excuse for Israel massacring so-called human shields. It's far from the first time this term has been used to state-sponsored mass slaughter. Human shield propaganda has been long applied by the empire to dehumanize the enemy in nearly every major world conflict or war, from its atrocities in Korea to Iraq. And it always serves the same purpose: to dehumanize entire populations, giving the perpetrators a free pass to act with total disregard for civilian life. What the Israeli government is trying to do is cover up what their military is actually doing, which is indiscriminate bombing. That seems glaringly apparent, and international law is very clear about indiscriminate attacks being a war crime, strictly prohibited in any situation. To sum it all up, it is completely outrageous to let Israel make this blanket claim to absolve itself of any wrongdoing. All of those lives taken had value. They all had families. They all had futures they were robbed of. It's not fair, and it's not right to be able to wash away their deaths with such an audacious lie. This is an unconscionable situation. What everyone should agree on is that if an army, especially a colonizing power attacking a population it occupies and completely controls, is going to kill such an outrageous number of civilians, they shouldn't be their own judge and jury. This is what war crimes tribunals are for, and that is exactly what Israel needs to face. Brillanti, ovvjament, Richard, u brillanti, u mara, Mara brillanti, eccezjonali, ġurnalista brillanti, u kuraġġuża, ovvjament. u kapaċi. Issa, min sama x'qed tgħidin il-ġurnalista, naħseb tajjeb in-nies ipoġġu daqsxejn ruhom is-sitwazzjoni tal-Palestinjani ġo Gaza x'inhi, għax li ma tistax kważi toħroġ mid-dar tiegħek mingħajr il-permess ta' ħadd ieħor. Wara li jkunu ovvjament qed joqogħdu ġol ar tiegħek da. Eżatt. Prattikament kif qalet dak huwa sistmati għar mill-annimali. Eżatt. U qalet it's an open prison camp. U fil-fatt, x'inhi d-differenza bejn open prison camp and a concentration camp? Għax concentration camp huwa ħabs, tibta ħabsu. Ġifieri tista' tgħid illi il-Gaza Strip hija kollha kemm hi a concentration camp. It is the largest concentration camp fl-istorja tad-dinja. Ġifieri għandna traċedja kif naraw ħafna drabi traċedja f'xi familja fejn ikollok it-tfal li jiġu ikun hemm abbuż kontra t-tfal mill-ġenituri u dawn it-tfal jikbru u jispiċċaw ikunu huma stess ġenituri li jabbużaw it-tfal tagħhom. Jiġifieri daw ġew abbużati meta kien hemm it-traċedja tal-gwerra tat-tieni gwerra dinjija. Biex imbagħad issa għandhom il-biċċa ta' art tagħhom u huma saru l-abusers. U l-istess ħaġa jisa kważi xi ħaġa psikoloġika. Illi minflok inti titgħallem mill-iżball illi inti sofrejt, tispiċċa inti tagħmel l-istess ħaġa kif il-psikoloġi jafu għadi, jiġifieri mhix ħaġa. Imma di qiegħda fuq livell nazzjonali hija traġedja enormi. Imma jgħan xtaqt nuri klip li huwa qasir fejn juri li ġurnalist kif jista' jispiċċa. Għax hi qalet. Żgur qatlu. The way the Palestinians have been treated was just beyond anything most people could believe. And on the day that Tom was shot, he was rescuing Palestinian children. A sniper was shooting at the children, and Tom handed back his camera and went to rescue the children. And it was when he was rescuing the second child that an Israeli sniper hit Tom in the head.
Ġifiri, Abby Martin spiċċat konkludiet li qalet illi hemm indiscriminate attacks li huma ovvjament war crimes. U rajna li ħafna snin ilu wkoll, mhux issa reċenti biss, anki ġurnalista Ingliż kien it-target jgħad minn sniperu. Li ħareġ miskin biex jgħin tfal illi kienu qed jiġu attakkati, it-tfal. U qatlu il-ġurnalist Ingliż. Jekk dak mhuwiex indiscriminate attack, dak mhuwiex a war crime, mela x'inhu? Ġifieri, anzi qegħdin jittargetjaw il-ġurnalisti. Hawnhekk ukoll nistgħu. Issa timmaġina ġurnalista bħal dik Abby Martin tidħollok kemm tispiċċa ħażin. Nafu kemm jgħaddu minn riski kbar il-ġurnalisti, jiġifieri daw ħnina ta' xejn, bla ħnina ta' xejn. Imma donnu, anka hawn Malta kellna sfortunatament każ traġiku ta' ġurnalista meta nqatlet Defni u ovvjament huwa ħażin. U ara kemm qam penik u bir-raġun mal-Ewropa kollha. U għadna sallu maddejjin 5 snin 6 wara. Eżatt, u hekk kellu jkun. U hekk għandu jkun għal kull ġurnalista, imma da min qatt sema bih. Le, żgur da. Min qatt sema bih. Jiena qatt ma smajt bih. Forsi nuqqas tiegħi imma appuntu. U forsi biex nagħlqu għall-inqas fuq da suġġett partikolari, l-aħħar klip. First of all, do you condemn this terror attack by Hamas? Well, I'm not sure why we should be spending time, instead of putting context, asking me about my opinion. I'm here as an analyst and I don't represent anybody, Mark. I don't think this is the relevant question. We seem to be obsessed with asking the same questions, with talking about the same things, with demanding some sort of line be drawn between good guys and bad guys, and you should know better. You should know that the story is far more complex and nuanced than that. Well, it is possible to have a human reaction to these things. Just wonder what yours was. Viewers time to give them context rather than my opinion, which naturally would be that I can't tolerate to see any civilian put in a situation of danger. And unfortunately, this is commonplace in a country that has been under occupation and brutal oppression for over half a century. It doesn't always make the news on your screen, but it's an everyday reality for Palestinians. Mela. Salbitu. Salbitu. Għaliex jiena rrid nuri dal-klip? Għaliex kif beda hu? Ara dak li semmejna qabel, it-totalitarian tiptoe jipprova kissin kiss, jirranġak, jikkontrollak. Rajtu kif beda? Bl-intervista din hija analista. U jidħol u jgħid, do you condemn the attack? Mhux ovvja illi l-attak kien. Għalfej tibda do you condemn? Għaliex? Għax hu qed juża strateġija li sfortunatament qed tintuża minn politiċi minn ħafna ġurnalisti illi jippruvaw idaħluk isek rasek, jipoġġuk rasek mal-ħajt biex jiddettaw in-narrattiva. U kif qalet mhux kwestjoni li inti ħassaqsini issa l-opinjoni tiegħi għax inti qed tipprova tinfluwenza n-nies biex tuża l-arma emozjonali. Dak qed jipprova jagħmel il-ġurnalista u hija tgħid isma' wara kollox tibdix hekk, ma tistax tibda hekk għax tara l-istorja, ovvjament li nikkondanna mal-fejn tibda hekk. Jiġifieri ara kissing kiss, ara dik il-problema kif qegħdin jattakkaw id-demokrazija mhux billi jixtru il-medja u jikkontrollaw il-medja, imma kif qegħdin jużaw il-tools tal-medja biex minn hawn u minn hemm jikkontrollaw in-narrattiva tagħhom. U di mhux qed narawha biss fuq kwestjoni ta' gwerer. Ejja nitkellmu fuq l-Ewropa x'aħna din fl-Ewropa. Il-way kif forsi n-nies ħarsu lejn familja, il-way fl-edukazzjoni, kull ħaġa li tgħid jużaw il-karta dejjem tar-razziżmu fuq kull ixju prattikament. Da naħseb min irid janalizza l-affarijiet bis-serjetà. Irid bil-forsi jinduna li hawn xi ħaġa ħażina li qed niġu kontrollati fil-verità għax bil-forsi taħseb hekk illum. Jekk toħroġ barra minn dik il-linja, inti ħażin. Meta suppost il-bniedem għandu jkun liberu jaħseb u anke biex nevolvu, irridu jkollna opinjonijiet differenti, niġġieldu l-opinjoni mhux niġġieldu n-nies
ma' xulxin. Eżatt. Fejn ħanaslu. Naslu fejn iridu iwasluna dawk li qegħdin jippruvaw jikkontrollaw fuq policies imperialistiċi, id-dinja kollha, il-globalisti, u jifriduna. Għax minn żmien żemżem, il-Rumani kienu jgħidu divide ed impera. Jekk inti tifridhom in-nies, iġġellidhom. U it-Taljani jgħidu fradu l-iteganti il-terzo gode. Allora huma jridu illi l-lemin jiġilet kontra il-xelluk. Illi il-pajjiżi ta' fuq jiġiltu kontra l-pajjiżi t'isfel. Tal-Ilvant kontra il-Punent. U sebaħu dalam. Il-razza waħda kontra razza oħra. Reliġjon wieħed kontra reliġjon ieħor. Dak hekk iridu. U għana bħala nies ċittadini tad-dinja, qegħdin ngħid mhux Maltin, ċittadini tad-dinja, irridu nqumu f'moħħna u nirrealizzaw din-logħba li din jilagħbu qed jilagħbuna. In-nies iridu jqumu jgħidu isma' aħna ċittadini tad-dinja. Aħna kulħadd għandu l-istess tip ta' dem. Aħna kulħadd għandu l-istess prioritajiet li jrid irabbi familja, jrid ikollu ħajja deċenti, eċetera. Għaliex noqogħdu ninfirdu? Ara l-Istati Uniti bħalissa qegħdin kważi gwerra ċivili bejn ir-Repubblikani u d-Demokrats. Inti taħseb li ħajirbaħ wieħed minnhom. Daw qed jirbaħ min qed jikkontrolla wara xena. Dik hija iġelduhom. Ħalli dak li jkun jgħid il-parti tiegħi għandha raġun ta' u intkom hekk u hekk u l-oħrajn jgħidu l-istess ħaġa. U l-globalisti Alla jbierek kiss x'għamlu dawn l-aħħar snin. Apparti li semmejna dawn il-kolb ta' stat. Ħafna kolb ta' stati. Assassinations. Semmejna tal-President Kennedy. Kien hemm ħafna iktar. Martin Luther King. Kombinazzjoni oħra dik. Kombinazzjoni meta Martin Luther King beda jikkonċentra f'kampanja kontra il-gwerra fil-Vjetnam. Għatluħ. Kombinazzjoni. Jiġifieri assassinations. U trid tara wkoll in-neokolonjaliżmu tramite il-globaliżmu tal-lum li jagħmlu ħafna mergers il-kumpaniji kbar li qegħdin jikkontrollaw il-kummerċ kollha tad-dinja. Huma din jikkontrollaw mhux min qed jiġi elett, il-pajjiżi saru illi m'għandhomx kontroll, il-banek ċentrali qegħdin fil-kontroll tal-banek privati. In-nies ma jafuwiex li. U tittala minna wara l-privati. Dejjem l-istess nies u l-istess nies wara l-banek huma l-istess nies wara l-industriji farmaceutiċi, wara l-industriji taż-żejt u sebaħu tal-armi. U żgur u tal-armi. U anki di, pereżempju, ara kemm xebgħu jibbudgetjaw il-biljuni għall-Ukrajina, imma inti taħseb illi daw qegħdin jaslu b'xi ajruplan jew b'xi bank transfer flus ġewwa l-Ukrajina. Daw qed iħallsu il-kumpanniji ġewwa pereżempju l-Istati Uniti għall-armi li ħajbatuhom. Aħna pratikament. Ġifieri il-budget biex jerġgħu jiffinanzjaw l-industrija tal-armi tagħhom stess. Mhux qed imorru l-Ukrajna u mat l-Ukrajna jaraw x'ħajamlu bi flushom. Din hija għalhekk meta nitkellmu fuq il-challenges kontra d-demokrazija dawn l-affarijiet li rridu naraw hija huma serissimi. Ġifieri wasanna fl-istadju fejn il-poter tista' tgħid wara il-kwinti tant sar enormi illi anki ir-rappreżentanti tagħna illum il-ġurnata għandhom ġew bla saħħa. Imma il-poplu biex jirrealizza minn flok joqgħod jiġġieled għax inti swed u jien abjad, għax inti Musulman u jiena Nisrani, eċetera, eċetera. Ninaqdu jew għax inti Repubblikanu Demokratiku, ninaqdu u nibdew nindunaw illi qegħdin joħdulna d-demokrazija. Għax inkella ħan nispiċċaw diżastru u naħseb hemm speech ta' Arċisqof famuż Carlo Vigano illi il-mod kif jikkwadra jagħmilha b'tali mod ħafna ħjar milli nista' nagħmilha fuq dal-programm. First of all, do you condemn this? Dear friends,
For 2 years now, we have been witnessing a global coup d'etat in which a financial and ideological elite has succeeded in seizing control of part of the national government, public and private institutions, the media, the judiciary, politicians and religious leaders. All of these, without distinction, have become enslaved to these new masters who ensure power, money and social affirmation to their accomplices. Fundamental rights, which up until yesterday were presented as inviolable, have been trampled underfoot in the name of an emergency. Today, a health emergency, tomorrow, an ecological emergency, and after that, an internet emergency. This global coup d'etat deprives citizens of any possibility of defense, since the legislative, executive, and judicial powers are complicit in the violation of law, justice, and the purpose for which they exist. It is a global coup d'etat, because this criminal attack against citizens extends to the whole world, with every very rare exception. It is a world war where the enemies are all of us, even those who unwittingly have not yet understood the significance of what is happening. It is a war fought not with weapons, but with illegitimate rules, wicked economic policies, and intolerable limitation of natural rights. Supranational organizations, financed in large measure by the conspirator of this coup d'etat, are interfering in the government of individual nations and in the lives, relationships, and health of billions of people. They are doing it for money, certainly, but even more, so in order to centralize power so as to establish a planetary dictatorship. It is the Great Reset of the World Economic Forum, the Agenda 2030 of the United Nations. It is the plan of the New World Order, in which a universal republic enslaves everyone and a religious of humanity counsels faith in Christ. In the face of this global coup d'etat, it is necessary to form an international anti-globalist alliance which gathers all those who want to oppose the dictatorship, who have no intention of becoming slaves to a faceless power, who are not willing to cancel their own identity, their own individuality, their own religious faith. If the attack is global, the defense must also be global. I call upon rulers, politicians and religious leaders, intellectuals and all people of goodwill, inviting them to unite in an alliance that launches an anti-globalist manifesto, refuting point by point the errors and deviation of this dystopia of the New World Order, and proposing concrete alternatives for a political program inspired by the common good
the moral principles of Christianity, traditional values, the protection of life and the natural family, the protection of business and work, the promotion of education and research, and respect for creation. This anti-globalist alliance will have to bring together the nations that intend to escape the infernal yoke of tyranny and affirm their own sovereignty, forming agreements of mutual collaboration with nations and people who share the principle and the common yearning for freedom, justice, and goodness. It will have to denounce the crimes of the elite, identify those responsible, denounce them to international tribunals, and limit their excessive power and harmful influence. It will have to prevent the action of the lobbies, above all by fighting against the corruption of state officials and those who work in the information industry, and by freezing the capital used to destabilize the social order. In nations where the government is subservient to the elite, they will be able to establish popular resistance movements and communities of national liberation, including representatives of all sectors of society who propose a radical reform of politics inspired by the common good and firmly opposed to the neo-Malthusian project of the globalist agenda. Ma kultant uħorruħ tisma' xi ħadd jitkellem open u għalmenu jħajlajt għal problemi li verament hawn fid-dinja. Jiena fosthom semma il-World Economic Forum, sfortunatament ħafna nies ma jafux x'inhu da. Iktar jiena ninkwieta meta nara il-min qed imexxi l-Unjoni Ewropea jmur jintaqa' magħhom daw suppost non-entity daw mhux gvernaturi ta' mkien. U jiddeċiedu daw in-nies l-aġenda li għandu jissetja l-Ewropa. Appuntu, il-globalisti li semmejna, għax il-kelma globalisti trid tara min huma il-globalisti, jekk inti tkun trid taf min huma u għall-inqas min huma il-frontmen tagħhom, ħanajdu hekk, illi qegħdin jaġixxu għan-nom tagħhom. M'hemmx il-World Economic Forum biss għax hemm diversi. Hemm ir-round table illi ġiet stabbilita iktar minn 100 sen ilu ġewwa Renju Unit. Hemm il-Royal Council for International Affairs li hija b'saħħitha immens. Daw ħadd ma vvota għalihom dawn li qegħdin ipoġġu u jieħdu deċiżjonijiet. Imma din il-Royal Council Alla jbierek imbagħad spiċċaw waslu biex jiffurmaw il-Bilderberg Group ukoll. Grupp ieħor. Iffurmaw il-Council of Foreign Relations. Iffurmaw it-Trilateral Commission. U x'in tibda tara il-politikanti f'ħafna pajjiżi, inkluż per eżempju l-Istati Uniti, hemm ħafna membri fil-kabinett li jkunu membri ta' dawn il-gruppi. Mela, assista tgħid illi dawn qed jiġu eletti mill-poplu, qed jiġu nominati minn dawn l-entitajiet li huma kontrollati mill-globalisti u kif qed jgħid l-Archis of Viganò li kien imlaħħaq immens, għax dak kellu inkarigi mlaħqin ġewwa l-Vatikan. Ma kienx ġifieri wieħed kwalunkwe u immaġina u kien wara il-Vatilix meta ħarġu l-informazzjoni il-likjaw mill-Vatikan u kien wara biex jwassal għal-leaks. Ġifieri ovvjament huwa ta' persuna ta' integrità kbira u kuraġġ u prinċipju. U ma jibżax jitkellem u li qal jingħalija diskors huwa brillantissimu u dak li jkun ma jistax jgħidu xi ħordat jfissa komplottist dak li qal. Meta tara l-esperjenza tiegħu u xra
mill-inkarigi li kellu u issa illum irtirat, hija xi ħaġa eċċezzjonali. Jiena indunajt illi meta kienet jitkellem għamel il-statwa li hija tal-Arkanġlu Mikiel. Dik hija interessanti għax l-Arkanġlu Mikiel huwa responsabbli għal ġlieda kontra l-ħażen. U fil-fatt tara bħala statwa li qed jeqret il-xitan li huwa taħt saħajh. Ovvjament dak poġġi hemm għal simbolu. Ġifieri huwa qed jitkellem u qed jgħid isma' hemm ħafna ħażen u semmija u semma dawn il-klim bl-Ingliż it is a global coup d'etat u semmija mhux darba xi 3 darbiet 4 darbiet. A global coup d'etat. Kif semmejna dawk l-40 coup d'etat, din hija coup d'etat għad-dinja kollha issa mhux għal pajjiż wieħed. U qal il-coup d'etat kontra min? Biex nikkotaħ a global attack against all of us. Iċ-ċittadini. Jiġifieri jew nibqgħu reqdin u ngħidu daw qed jivvintaw qed jeżaġeraw. Kif nimmaġina niġġieldu bejnietna. Ja, u nkomplu niġġieldu bejnietna. Jew nibqgħu reqdin kif imsieken baqgħu reqdin il-Ġermaniżi fit-tletinijiet. Għax kieku kienu jafu x'kien ġej, oqgħod żgur il-President Hindenburg ma kienx jappunta l-Adolf Hitler bħala kanċillier. Kien jgħid ma tarax. Jiġifieri jekk inti tkun qed tinduna x'inhu ġej, tieħu il-miżuri. Jekk tibqa' ried ma toħodhomx, għalhekk huwa qed jgħidlek illi jrid ikun hemm an International Global Alliance u qal he's calling on all leaders of the world biex jissibħu ma' dal-coalition. U l-alliance għax jekk ma nagħmluhiex, id-demokrazija tista' tgħidilha bye-bye. U l-hemmhekk mixjin. Tista' tgħidilha bye-bye. U ovvjament huwa Kattoliku. Imma huwa ta' interess illi min-naħa tiegħu qed jitkellem f'termini tal-ġlieda kontra l-ħażen kif huwa simbolizzat bl-istatwa tal-Arkanġlu. Imma nistgħu nikkwotaw anki l-Alexander Solzhenitsyn li huwa rispettat ħafna fil-punent li kiteb il-ktieb famuż The Gulag Archipelago u kien rebaħ il-Nobel Prize for Literature fuqha. U meta ġi wara li da kien dam ma nafx kemm il-sena ġol gulags ġewwa ir-Russja, kien ġi il-punent. U għamel il-speeches l-Ingilterra u l-Istati Uniti. U meta tkellem għallhom oqgħodu attenti intkom fil-punent. Taħsbux illi aħna għandna l-problemi aħna biss. Ġewwa l-Unjoni Sovjetika dak iż-żmien fis-sebgħinijiet kienet jitkellem. Għax intkom tliftu dil-kultura li kelkom għal ħafna sekli fejn intkom irrealizzajtu id-differenza bejn it-tajjeb u l-ħażin u l-ħażen. Il-ħażen evil, ġifieri mhux dak li huwa ħażin bad, evil, il-ħażen. Għal ma tistawx tinsaw di għax hemm il-ħażen u qiegħda madwarna u jekk ma tiġġildux kontra dal-ħażen, ħaj jispiċċa jerġa' jirkeb fuq id-demokrazija li għandkom. Jiġifieri dik konsepta interessanti ħafna, mhux kwestjoni li dak li jkun jgħid max forsi vegano qed jeżaġera. Ilu li wissina Alexander Solzhenitsyn 50 sena meta ġi biex jipprova jiftenna għajnejna. Żgur, Volderi, naħseb prattikament huwa importanti li n-nies fil-fema tiegħi jibdew jaqraw. Naħseb parti minn da wkoll sejħilhom elitisti li trid ukoll xi ħaġa li qed tiġri naraħħa fl-Ewropa u hekk. Inassuna l-history, anke għalhekk tara tfal jistudjaw il-history hekk. U jbidluha fil-bidu inti. Jbidluha. Għalhekk inti jekk ma tafx jista' jgħidlek kwalinkwa ħaġa x'ħadejt iwa. Voldri naħseb huwa essenzjali li n-nies jibdew jaqraw, jerġgħu. Assolutament. Jien għalhekk semmejt dawk l-istoriċi mlaħqin qabel
Carol Quigley u Anthony Sutton, għax ħadd ma jista' jmerrihom u jgħidaw qed jiffissaw, għax huma storiċi mlaħqin u n-nies jitgħallmu ħafna jekk iridu jitgħallmu. Imma rridu noqogħdu attenti biex ma nitgħallmux l-istorja minn xi dokumentarju l-ewwel hemm minn xi film. Għandhom l-aġenda tagħhom kif qed naraw. Għax il-film dik mhix l-istorja dak idawruha kif iridu. Kien hemm ftit snin ilu il-film ta' Dunkirk kien ħarġu żewġ films ta' Dunkirk u jiena skużani tant ħassejtni kważi ħażin x'in rajt dak il-film għax kont naf li ma kienx preċiż. Li mbagħad għamilt ir-riċerki biex nikteb artiklu fuq it-Times of Malta xi 4 snin ilu. U l-artiklu kien intitolat Betrayal at Dunkirk. Għax il-mod kif dawruha illi kienet tip ta' eroizmu Dunkirk, mentri fil-fatt ma kien eroizmu xejn, għax l-Ingliżi ittradew il-Franċiżi u l-Belġani. Għax malli laħaq Prim Ministru Winston Churchill jekk minix nisbalja l-10 ta' Mejju tan-1940, skużawni, iddeċieda illi jirtira l-armata enormi li kellhom ġewwa l-Ewropa. Iddeċieda fi żmien ġimgħa. Immaġina illi għandek l-armata Ingliża. Fuq il-lemin tiegħek għandek l-armata Franċiża, naħa tal-frontiera Franċiża, u naħa l-oħra naħa tax-xelluk tal-Ingliżi hemm il-Belġani. U inti taqbad u titlaq lura lejn l-Ingilterra. X'għamlulhom? Il-Ġermaniżi daru mill-ewwel fuq il-Belġani, kisruhom għax il-Belġani kienu li sar, kisruhom. Franċiżi sabu ruħhom waħedhom u spiċċaw ikkrollaw. Ġi minn flok ta' parsi eroj, daw spiċċaw ittradew il-Franċiżi li mbagħad spiċċajna nafu kif spiċċajna forsi il-gwerra kienet ma kienitx tispiċċa kif spiċċat. Kieku ġildu kif kienu qegħdin jiġġieldu ġewwa Waterloo. U jista' jkun daw l-istess nies. Il-battalja ta' Waterloo, battalja ta' Waterloo dik storja oħra, Malcolm. L-Ingliżi kienu waslu biex jitilfu l-battalja ta' Waterloo. U tant baqgħu għaddejjin jiġġieldu Napoleon kien qal jiena ħammur nirtira x'kien ma jiflaħx. Parti mid-destin. U xorta kienet jikkonduċi il-battalja. Qal jiena ħanirtira nikol xi ħaġa u mmur nintett, imma jiena nantiċipa li f'sija f'satejn kunu rbaħna kollox. Għalhemm kienet sejra. L-Ingliżi baqgħu għaddejjin jippruvaw jiddefendu ruħhom kontra l-assedju tal-Franċiżi u at the 11th hour minn hemm tiġi il-kelma waslu il-Prussians, il-Ġermaniżi, fetħu flank ġdid għal sorpreża ta' Napoleon kif ukoll tal-Ingliżi u dawru id-destin tal-battalja u spiċċa telef Napoleon. Ġifieri jekk l-Ingliżi kienu baqgħu u ġġieldu kemm felħu qabel Dunkirk, forsi ma kienx jkun hemm l-istess riżultat, imma n-nies ma jafux hekk. Għalhekk tajt għalfejn insemmija fuq l-istorja tal-lum, għax inti trid toqgħod attent biex inti veru tifhem l-aġendi minn taħt. Minn taħt u kif idawrulek l-istorja. Għax l-aġenda minn taħt, anke il-President de Gaulle li kien il-ġeneral responsabbli għal-reżistenza Franċiża fi żmien il-gwerra, kien qal speċifikament l-Ingliżi qatt ma ġaxxew bħala allejati, dejjem raw l-interessi tagħhom u mhux l-interessi tal-gwerra, imma n-nies ma jafux hekk għaliex qed insemmija. Mhux biex inmaqdar l-Ingliżi għax l-Ingliżi kif għadna huma bħalna iċ-ċittadini huma kif ċittadini, jiena mhux qed nikkritika iċ-ċittadini, qed nikkritika il-politika, il-poter u minn hemm warajhom. Daw kienu kisru l-Ingliżi il-flotta Franċiża. Ġewwa jew it-Tunezija u l-Alġerja, ma l-Alġerja kienu fil-port. Meta l-ammiral kien qallhom le, aħna għamilna trattat diġà mal-Ġermaniżi, il-flotta ħanżommuha. U Churchill ħareġ l-ordni illi kisruha. Naqs kemm kien ħareġ ordni wkoll illi jiġu imbombardjati il-bliet kollha tal-Ġermanja għax ma setawx jirbħulhom il-Ġermaniżi
Mela minn flok jipprova jattakkaw, jagħmlu carpet bombing li dik kienet war crime ukoll. Il-sallum il-ġurnata ħadd ma jirrikonoxxi fil-punent il-bombing li sar il-Ġermanja u fuq Franza wkoll għax l-Amerikan u l-Ingliżi imbombardjaw mijiet ta' villaġġi u bliet Franċiżi meta bdew wara Normandy landing, so ħadd ma jgħid xejn lum il-ġurnata, dawk kienu war crimes. U spiċċa kollox taħt it-tapit u jekk naraw il-war crimes sal-lum l-istess ħaġa ħajsir jekk il-poplu tad-dinja ma jqumx u jibda jgħid isma' dawn huma affarijiet illegali, antidemokratiċi, qed toħdunna id-demokrazija din tagħmlu kol ta' stat globali u rridu naraw kif ħanamlu biex nirreżistuha, ħanispiċċaw ħażin. Ok, mela, nirringrazzjak ħafna verament kienet interessanti u konvint li telespettaturi jieħdu gost jisimgħu xi ħaġa u anke forsi jibdew jaqraw iktar ħalli nkunu nafu fl-aħħar mill-aħħar minn fejn ġejna, fejn qegħdin u fejn nistgħu mmorru. U nippruvaw nevitaw Third World War għax naħseb ukoll. Third World War li semma l-Arċisqof Vigano li qegħdin deħlin ġo Third World Conflict qal. U nispiċċaw nirrepetu l-iżballi li għamilna fil-passat. Nirringrazzjak ħafna. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejl u nħeġġixkom biex il-ġimgħa d-dieħla terġgħu tkunu magħna. Grazzi ħafna.